Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ano rikorera mu mujyi wa Kigali ryafashe abantu batatu bafite udupfunyika 1253 kuri urumogi. Abakekwa bafatiwe mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali hagati ya 23 ndetse na 25 z'uku kwezi kwa 9 2025 biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Umusore w'imyaka 20 yafatanywe udupfunyika 402 ni mu gihe w'imyaka 28 wari ushinzwe gushakira abakiriya b'urumogi. Undi mukobwa w'imyaka 25 afite ububiko bw'urumogi, polisi ikaba yabumusanganye imusangana udupfunyika 851. Uyu mukobwa akimara gufatwa yatangaje ko urumogi acuruza aruhabwa n'umuvandimwe we ukorera mu karere ka Gicumbi, nawe akaruha ujya kurucuruza i Nyamirambo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yabwiye abanyamakuru ko abafashwe ari batatu n'urumogi bafatanywe byashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo bakurikiranyweho icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Yashimiye abaturage batangira amakuru ku gihe abacuruza ibiyobyabwenge bagafatwa urumogi rutarakwirakwizwa mu baturage. Abantu bose bishora mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge barasabwa kubireka kuko inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage zarabahagurukiye. Amayeri yose bakoresha yaramenyekanye, nibabireke rwose bashaka ibindi byo gukora kuko ibiyobyabwenge uretse kugukenya ntibyanagukiza. Yakomeza ashimangira ko polisi y'u Rwanda itazigera yihanganira na rimwe umuntu wese uroga abaturage akabaha ibiyobyabwenge. Mu Rwanda urumogi rushyirwa mu cyiciro cya mbere cy'ibiyobyabwenge bihambaye, aho uhamijwe n'urukiko ibikorwa byo kubikora, kubihinga, kubihindura, kubitunda, kubibika, kubiha undi cyangwa kubigurisha mu gihugu ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 20 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone nirenze miliyoni 30. Urumogi bafatanywe na RIB rwashyikirijwe RIB. Urumogi bafashwe rwashyikirijwe RIB. Umukobwa wacuruzaga urumogi yafatanywe udupfunyika turenga 800.